Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji Muzeja Vojvodine. Izložba Sreća putuje na najbolji i najveseliji način zaokružuje bogatu izlagačku delatnost Muzeja Vojvodine ove godine. I ona je na neki način i kruna našeg čitavog ovogodišnjeg rada. Pored 4 nove stalne postavke koje su proširile izlagački kapacitet muzeja u Novom Sadu i Kulpinu, ove godine smo imali i 7 tematskih izložbi i čak 10 gostovanja naših eksponata i izložbi u Briselu, Utrehtu, Beogradu, Kikindi, Sirovojnu, Zrenjaninu, Celju, Doboju i Prijedoru. Svim našim programima u muzeju i na gostovanjima prisustvovalo je oko 50.000 posetilaca. Izložba Sreća putuje, reprezentativni katalog i svi brojni događaji i dešavanja koje će uslediti tokom trajanja izložbe do marta sledeće godine posvećeni su čestitkama, ali u isto vreme, a možda i više, posvećeni su sreći, međuljudskim odnosima, veselim događajima, slavama i slavlju. U današnjem vremenu, koje se ne može baš okarakterisati kao veselo i slavljeničko, jedna muzejska institucija se odlučila da pripremi i prezentuje izložbu o sreći i ljudskim odnosima, koji na neki način proživaju čitav naš muzej. Eksponate nastale od praistorije do danas. Sreća je po mom mišljenju stvaralačka kategorija i uglavnom iz nje se rađaju dobri produkti, pa se nadam da će ovu izložbu videti što veći broj posetilaca i da će u narednim godinama izložba i gostovati u drugim sredinama. Zahvalio bih se ovom prilikom i našem osnivaču, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, koji je imalo sluha, dobre volje i sredstava za ostvarenje ovog izložbenog poduhvata. Oko pripreme izložbe imali smo i nesebičnu pomoć naših prijatelja koji su u ovoj izložbi prepoznali vrednost koju treba podržati, a u Muzeju Vojvodine pronašli svog odanog i kvalitetnog partnera, nastavljajući tako lepu i bogatu tradiciju donatorstva i mecenarstva koje potiče još od našeg praosnivača grofa Save Tekelije. Dakle, veliko hvala Razvojnoj banci Vojvodine koja je omogućila da izložbu besplatno vide svi osnovci i srednjoškolci tokom zimskog raspusta, novinama Dnevnik, koji su nam i ovog puta bili velika medijska podrška, potom Gradskom zelenilu, studiju Canon M, Masel Group, na razumevanju, saradnji i popustima koje smo dobili, kao i kompaniji Pozitiv, izdavačkoj kući Laguna, restoranu i pivnici Gusan, Peciloteci i kompaniji za izradu čokolade Eugen, koje će nas počastiti njihovim originalnim proizvodima. Iskoristio bih ovu priliku takođe da čestitam i autorki izložbe i kataloga, višoj kustoskinji Milkici Popović i kustoskinji Jeleni Dobrović, koja je osmislila postavku izložbe, ali i svim zaposlenim u muzeju i spodnjim saradnicima koji su uložili sav svoj stvaralački trud u ovoj izložbi. Posebno bih istakao našu požrtvovanu, kao i obično, tehničku ekipu i posebno dizajnera kataloga i pratećeg materijala, akademskog slikara i arhitekte Miroslava Šilića. Na kraju bih vam u skladu sa izložbom i u ime Muzeja Vojvodine i u svoje lično ime čestitao božićne i novogodišnje praznike i poželeo puno zdravlja i sreće u sledećoj godini. Živjeli!